Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua malulama khilama taglatan aukan kichkan waklegona pelegona kainata kahaya chay kamuchkanchik revista semanal Rimarininchik nisqan programallanchikwan kunan sábado iskay chunka pichqan julio killa waklegona pelegona kunan sábado iskay chunka pichqan Kaya Riqueña, Caipiña Telecolescanchica, revista semanal Rimariniscan programa, llegó a 8:07 de la noche. Chay Tanchik pasó tiempo. Rima Kuya Rique, o Chaleicona, Pani Chaleicona. Chay Tarikeri son chicuaca, Comas Lauman, Caivilla Coigona Chayamurek, Comas Pem, Jaina Punchoni Rancho, los olivos Nishampem. Fábrica de cosméticos, ropa kuchkancha tan kimsa punchaupi, ama changa con espaguila muachkarganchi. Mainampe porque chaype alcohol kachkanrikao material, chay loción kona, chay perfume kona, fabricananco alcohol. Alcohol gareke ropan, es combustible, si imagina gasolina tatali koaj, o gasolina wasita caña koaj, anchain alcohol más. Apurado taragme, bajo que le hago una gasolina acá, quiero ser alcha levantaragme, quiero ser un warma con ups, puclajragme, warma caspa, quiero ser un puclajcane, amo corospa, pocos paraj. A ver, alcohol anchainar. Alcohol ta will porospa que pocoy, si me llaman, ni na ya hay coronga, bajo que le hago un pelegona. Botella man alcohol tatalicoy, en aspa que alcohol in tataliroi. En aspay que semen laupi, chay botella semen laupi, a ver, prende que chay botella y que otarme lapso coronga, otarme tojiaronga, o que es peligrosísimo alcohol. Chay na peche que chay nichkango chay tokonga chay material kona chay raj, amachangaku kimsa punchao penispa nichkango, ¿no? A la nisho hus ni lo que se y konan ñataj kay comas laupeo, comas piña, más uracha piña, porque unen los olivos, más janapi. Chay piñata fábrica de colchones, fábrica de colchones. Chay ñata ropa kuchkan, o que legona, palegona. Fábrica de colchones, tawa piso, huase, avenida Trapiche, prolongación San Felipe, Nisjampe, rico, o que legona, palegona, chay. Ropa kuchkan. Chay bombero kona pawarin, chay amachachkanko, igual chay colchón más hukmangran honchikon. O gregon palegona mach. Bisinon konata honchichkan chay colchón ropa kuspaja. Chay material colchón hukman honchikoh merik. Más rimari o gregona palegona más rimari chay niatak chay naliatak. Pachakoyo mana sosegachkancho. Kay huancayo laupi nallarike. Taspipayachkan, pero kunanga mana huancayo piñacho, pasagorosca kunanga kay norte lao piña, Huaurape, kay kachkani que Huaurape, Lamar Huchape, ganichkan 4 grados, a Huaura chimpan, Lamar Hucha, Ocopes, chay pasacoron. 9:48 de la noche, Chisitota Pasacorosca, 4 grados. Y claro que hay palamanca, tompallaña, menos leaña de que pasamorja, pero chay, Miami, gasgan 4 grados.
mana chayllachu pachakuyuq wawqillaykuna palaykuna huk pachakuyuq kaqay Moquegua pipas chaqaya taspi kacharisqakuna punchaw 3.8 yaqa 4 man aypaqa 3.8 3.5 pasawsqa chaqay nisqan kilómetro 15 hilo nisqan Waqlawchampi ninrik inti chinkaykunan mana inti qhispamunan ninmi chay hilo lawpiqa inti qhispamunan lawpi kay 25 kilómetros nisqan ukupi riki kay pachakuyu pasakunman kasqa chaymanta lluqsimuspa riki alto lawtapas taspi kacharqa riki wawqillaykuna panichalyaykuna mas rimari riki kay programallanchikpi. Que accidente de tránsito, accidente de tránsito, hay na puncho antesana, que cae ikaman arej, poetikorusjao, konan ñataq iskay empresa kona, en kay Panamericana Sur nisqanpi chokarullanku. Iskay empresa, puro empresa wawqillaykuna, panichalyaykuna chaypitaqsi pichqa wañukun, chunka pichqan kirisqa kayqa pasakurun kay Tacna suyupi mas uraypiña pero kay carretera Panamericana nisqanpiya kay pasakurun kay kilómetro 1292 carretera Panamericana Sur chaymansi policiakuna rin equipo de emergencia representante del Ministerio Público chay ayakuna qugarinankupaq chaypitaqsi huk warmalla wañukunman kasqa chunka iskay watachayuqlla kirisqakunata riki apanku kay Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna nisqanman chaypi chay atención médica chaskiykunankupaq chaypitaq taquchakuchkanku investigan causa del accidente nispan achkanchik wawqiykuna palaykuna imaynanpi chay accidente pasakurun hukaqnin empresa chay frenon vaciakurutin pasakuykurin hukninta chukarurqa o iskayninkuchum chayta ruranku mayqinmi chay